Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр аусура аартызароуп, ҳауаажәлар ирдыруазароуп имҩаԥааго аусқәа ртәы. Шықәсыки бжаки иалагӡаны иҟаҳҵаз маҷым, аха ҳазызнеиша рацәоуп ҳәа азгәеиҭеит апресс-конференциа аартуа аминистр Роберт Киут. Иара иҳәеит азҿлымҳара ду шрырҭо ахырхарҭақәа зегьы. Акриминогентә ҭагылазаашьа ҭышәынтәалара ахыларԥшра ӷәӷәа амоуп, иҳәеит иара. Ауи ибартәи ԥшыҟоуп акриминогентә ҭагылазаашьа аԥхьаӡа инаргыланы, абри ҳхылаԥшуеит. Убриганахьала ҭышәынтәалахарц ҳҭахуп, убри азыҳәан иҳалшо зегьы рыла аус адаҳулоит. Атехника аганахьалоума. Роберт Киут иҳәеит, анаркотикатә маҭәашьарақәа Аԥсныҟа иҭазгало, насгьы уи аларҵәаразы ирызҭо, аӡәымкәа ҩыџьамкәа ишааныркылахьо. Ари аус аҿы Урыстәылатәи рколлегацәа шрыцхраауатәу азгәеиҭеит. Ари ашықәс иалагӡаны аӡәырҩыкымкәан абра делегациақәа ааниҟан, урҭ аиқәшаҳаҭрақәа ҳабжьаҳҵаз рҟын иалагӡаны арезультатқәагь ҳамоуп иахьа. Главное управление наркоконтроля МВД Урыстәыла убырҭ аиҳабыра абра иҟан, иҭырҵааит аҭагылазаашьа, ҳара иҳамаз аусқәагьы рыдҳарбан. Иахьатәи амшала шәасҳәарц сҭахуп, Урыстәыла абрахь иаазышьҭуаз аӡәык-ҩык ауаа ҭакуп, рганахьала аусура ҳаҿуп, иҭахгьы аус здоуҳәылашара ҳаҿуп. Убри сара хықәкыс ҳараӡак ибзиоу аус ҳәа сашьҭоуп, гәыс избоит. Наҟ-наҟгьы иацаҳҵарц ҳгәы иҭоуп усура. Амҩашәарҭадаратә зҵаара дазааҭгыло аминистр иҳәеит, иахьа Аԥсны амҩақәа рҿы авидеокамерақәа рышьақәыргыларазы аусурақәа ишырҿо. Сынтәатәи ашықәс иалагӡаны иаахәан жәакамерак, иааиуа ашықәс азы иазгәаҭоуп ҩынҩажәаба инарыцны зхаҭабзиара ҳараку акамерақәа рықәыргылара. Асеиԥш иҟоу ашьаҿа зыда ԥсыхәа ыҟамоуп. Акамера шықәгылоу здыруа амашьына рныҟәцаҩцәа амҩатә ҟарақәа реилагара рҽазыркӡом. Ус еиԥш афактқәа аҭыԥ шрымоугьы. Амҩашәарҭадара рганахьала уҳәозар, ҳара абри ашықәс иалагӡаны апрограмма иаԥаҳҵаз ҳацныҟәоит, абри атехника аус аганахьала иаахәоуп 1 миллион иаҳаны ахә оборудование иқәгылоуп, аусура иалагахьеит, сынтәа иалагӡаны акамерак иҳамаз убырҭ иаҵаҳҵоит жәаба иааиуа ашықәс ҩынҩажәаба рҟынӡа инаҳгар ҳҭахуп. Иаҳарак абри ҭыԥқәа иаҳа ихеицәоу, иаҳа абри варақә хьаалақәа убырҭ аҭыԥқәа рҿы иаҳарак ҳахәаԥшуеит, убри ҭҵааны ишахәҭоу еиԥш инырҵауан. Убри аус ҳацныҟәоит, избанзар иахьа ижәбоит, ҳазҿызлаалакгьы ҳусқәа абри амҩаҿы иҟоу ахҭысқәа даараӡа иацныҟәатәуп. Аԥсныҟа анаркотикатә маҭәашьарақәа рҭагаларазы иаанкылаз егьырҭ аҳәынҭқаррақәа ртәылауаа аӡбарҭақәа рықәҵарақәа инарықәыршәаны ирбаандаҩуп. Урҭ рхыԥхьаӡара шәҩынҩажәаҩык рҟынӡа инаӡоит. Ажурналистцәа азҵаауан, дара рҳәынҭқаррақәа рышҟа рырхынҳәра алшо иалымшо. Роберт Киут иҳәеит, адипломатиатә изыҟазаашьақәа хьабжьам иахҟьаны уи азҵаара аӡбара шуадаҩу атәы. Иара убасгьы ажурналистцәа азҵаауан, ааигәа Тҟәарчал араион аҿы аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр аусуҩцәа иааныркылаз Қарбаи иганахьала ақәымчра ҟаҵан ҳәа иҟаз аинформациа ихьынӡаиашоу атәы. Роберт Киут иҳәеит, агәаҭарақәа шымҩаԥысуа, уи ашьҭахь ахара зду дшьақәыргылахар аҭакԥхықәра дақәыршәахоит. Ари азҵаараҿы аӡәгьы дшаҭахом, иҳәеит аминистр. Иара убасгьы еиқәиԥхьаӡеит, шықәсык иалагӡаны аминистр иеиуеиԥшым аҟәшақәа рҿы аус зуаз рмаҵуратә уалԥшьақәа рынагӡара анапҟарақәа ахьеиларгаз азы лахьзаҭаз иҟоуп аусура иамхазгьы. Ҳара ҳусура ауаажәлар рҭынчра ахьчароуп, дара ҳагәра ргалароуп, ацхыраара анырҭахха иҳадҵаалароуп. Ари аганахьала аусура имаҷымкәа мҩаԥгатәуп, уи ҳара иҳуалуп, иҳәеит Роберт Киут. Аминистр убасгьы иазгәеиҭеит, ԥхынҷкәын ҩажәибжьба рзы ҳаҟәа асанкциа рымаӡамкәа амитинг мҩаԥыргарц зҭаху аоппозициатә мчрақәеи аиҿкаарақәеи рхымҩаԥгашьа азакәан еиланагозар, амчратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа ишаԥдырҟәаауа атәы. Все правоохранительные органы будут обеспечить правопорядок. Сессия назначена на 27 число, и, соответственно, депутаты являются народными избранниками, и они должны провести комфортно свою сессию. Никаких действий со стороны гражданского населения противоправных хотелось бы, чтобы не было допущено, потому что на все проявления незаконные мы будем соответствующим образом реагировать.
Апресс-конференциаҿ ицәырҵуаз азҵаарақәа рҭакқәа зегьы ҟаиҵеит аминистр. Фатима Гергиаԥҳа, Ҭемыр Гогохиа, Аԥсуа телехәаԥшра.